Alhamdulillah, kita punya ayam paprik telah pun siap. Selamat mencuba. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa dengan saya SY. Anda di Jangan DKK, dapur kecil kami. Okey, menu hari ini ialah ayam paprik. Apa bahan-bahannya? Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment and share. Zas. DKK Channel. Okey, kita menggunakan 2 biji bawang Holland. Lepas tu kita iris. Menggunakan lebih kurang 5 batang putik jagung. Kita menggunakan selabu bawang putih yang kita ketuk. Menggunakan kubis, bunga kubis. Menggunakan sedikit lobak merah, lebih kurang 3 inci alia. Okay, menggunakan bawah batang cili yang kita ketuk, 3 sudu teh sos ikan, menggunakan sedikit kacang panjang, 3 batang serai yang diketuk, sedikit daun limau purut, isi ayam yang kita potong dadu, okay, sedikit cili bo, 2 sudu teh sos tiram, garam secukup rasa, minyak masak untuk menumis, sos cili, dan last sekali kicap. Jom, mari kita masak. Kita panaskan kita punya piok. Okey. Kalau nak masak gunakan kuali lebih baik, tapi saya gunakan piok. Okey, kita letak sikit minyak. Kita tunggu minyak kita panas. Okey, bila minyak kita dah panas, kita masukkan pertama ialah cili bo. Okey. Lepas tu kita masukkan isi ayam. Ni saya masak banyak untuk keluarga besar saya. Biasa orang masak sikit-sikit kan, untuk lebih kurang sepinggan kan, untuk 2 orang makan kan. Tapi ni saya makan lebih kurang 8 ke 10 orang makan lah. Ni sebab saya masak untuk family saya sekali lah. Okey, masuk ayam, kita gaul, tunggu pecah minyak. Okey, ayam ni lebih kurang separuh masak, kita akan masukkan bahan-bahan lain. Apa dah separuh masak ayam, isi ayam kita masukkan serai, masukkan alia, kemudian kita kacau, gaul. Kemudian kita masukkan bawang putih. Okey, kita masukkan bunga kubis, lupa, carrot, carrot kita masuk semualah, putik jagung. Okey, bawang Holland kita masuk lambat sikit. Okey, kemudian cili kita masuk sekali, cili masuk sekali. Okey, lepas tu kita masukkan kacang panjang. Okey, kemudian kita kaul.
Ini kecil apa? Okey, kita masukkan bawang molen. Kita kacau daun. Okey, kita letak sedikit sos cili, sos ikan, sos tiram, sedikit kecap. Besarkan api. Ini kita gaul masukkan garam secukup rasa. Okey, daun limau ni kita koyak-koyakkan kita siap-siap. Kita siap-siap. Jangan lebih sangat daun limau, nanti pahit. Okey. Dan kita daun. Okey, sebentar lagi kita boleh tutup Alhamdulillah, kita punya ayam paprik telah pun siap. Selamat mencuba. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.